Iguala durme katabe pakan lako bonga na alung la besiman pakan lako sale kona panan na bisara to sikampa ba manik na kana men laulangi to sidaranak bisara di paturun buntu alung dikasih didatu sangka dikatangkam Pulembang. Ia botomang ka di pangan nai kada pa panumpunan bisara to manarang samboran ratuk langi alung masero pindah to pandem nambo binten tasak sangka mapase banawa. To padutungan dia laku bak panalembang to sita dedang masulo-sulo laku pentutuan dari pusanda kedua. Natang pusat orotolino tangkalilinan ko kendek mental mata di gente. Para pendeta, pastor, ko imam, si solat emi kombongan kedua anak malute di sahu sawan si marung landasan si kore-kore. Lama tabe kan lakolong wala tunna pe bose-bose na lembang ton lepian di pusanda kedua. Dodi dai mengutana sangka meosing tanda masyang kedenian ni mangiri para mak panisay to mak parenta tung kasangan. Syalama tabe kan lakolong malabi na pa alon luar rara na tongkonan layu pantara nak bulawan na isungan pa kalanduan to di kasiri mata bubun na to di kabangga tondon turunan na. Maka ni mak dalam telini na padang dirano mak dika pak gantianan na. Selama tabe kan lagu pangluluan na manarang pantara na kelarang kainawat to maluang lambar indung pa inawan na to di garaga masuli to di gombong sangko na pole. Pagka di bola matabe kan lagu kasal na mesiman kan lagu bentang na melolo. Dahil kami lagi pasalan rinding kipatan na leko na manang nabanua ki kasiri datu kami masuk na sang kikatang Pulembang kami agamay. Lalang pagalar rumah bamulo ada talembala kendek pangalan tete malawangan sangka na kulit kira. Tidak orang diar, tidak bak di kampas. Malemak tumpu maneso anak nanadian sonamong sunakianakan. Maniruldan dolalan di petambak to tiang ulang tampak tangan di petambak to rakam. Apa tangla si padutara ni boleh suruh dan malangi tangla si padat tadak-tadak ni boleh serak karosan di bitpena. Umpa kamu ini lakumpa rukoka tambunan kula lakumpana rukoka pidu dan anda sisana kemuangin natambung dari ding dapari batang di gente memang lalaman. Tunggu Pak Mas. Anda situndang tomamma anak nadadian siruyang tomitindo mati nakelakan situndang tomamma laku bakbana lembang siruyang tomitindo laku pentutuan na di pusandaka. Sola dek pemerata sisara kemudian na tambuk dari ding na pariba. Untun dan tumamma ni boleh banne batang sama tangan arotan tondo kuru yang tomitindo me boleh ranggai nawa tama kane pange. Orang nampak karena tanda ditunai di anak nada dia nalain patiken orang tien tuyul kampus saborong lain debati lagi nakan. Tabi lagi bungka bawa manik na sola ampang bulawan la antarok ko matang buno sane dia usus sare bagi. Kemarin berlalu itu mak pangan, itu mak pangan kemarin. Antarok ko siti lindo to mak raputang lang si pemanta berupa temeto mak kaponan no antarok ko si pakatanaba. Susi moton na nenek taton naturan torolota. Keden yang ingin mengiring barak mak pali usai mengiring narinding ila ko masimpon apa-apa pole bisa kanan aku tu ya motontong na sebar dan batu silam nendek na susut na siduran kurang.
Igwa tasi para Palembang mudiong palaran nampakkan natang dari itu kena. Tasi takkan mudiong rantian tu tang pusat borong nak tapasuk di lang luar nak tapapu nang mendendam nanti minta tongkoran kamar intinya. Apa mandang kalian tengena India anak nada dia. Tibain pasoyan lain debati nak akan temain. Le tu marah na polo kain din. Rampo si kambi solongan sebut di babaikan yang taduan sampai di pamaluangan nanai kalau si konyo isin na bolusi dan murah na kapupang buda bubungan sampai kok dikit. Naku abikalan na India na kanadian solomong sunakan akan topong polisi dan kododo bukan ini do TV lagi itu. Kina na ipinita. Kina na ipinita mo ba ito men buatas kalian pendidikan ini kina na ipinita mo ba tambah ko di kalang diong rakitang salah. Nasoro bintang laku batang di kaleta na bayang kandang kalang laku tondong to batang taki kuah sorongan sepu ada ngalimbang. Taduan sampai baseto dolo pelan barang baulu tanda Mario toro ko maindung poteri bolong sita doang sepu pono penawang si kamar. Apa nukuan na ini to makaraputan lang anjing nanti mento makapunan na to kuma parampuang pagandika ini kadang kisah upindig pepasangki ang kilangan padika lapasulan nenek kendeng lapasulan to matua kikwa. Tangun turoy malindi palisun nampak demi sorongan sibuk membulian tang palambi malindi laku batang tiup kadeta ia mutaru masih sambung solarak tak sita doa. Belang na susi moto da ulam bidoso na langkan tumiang na manug-manug mandi di kaki pokada tenri kalaki ulian tangi-tangi di dalam bidoso tato roirok kolunggoy mata tubiang tangi to tak ada yang bindo. Nagaduga tang latay sana tang laditang dairika si toro tampo dika batingin na timito makraputan lang sora tangi tang Mario tang marangan. Nagwa medika bating na temaya nagdiung to kumuha kengki manuk-manuk rante kengki bubu pangalaan kitiaran dika mati padi diyo kali. Min dari kita datang la silang tang latilin diarak taki mitambay to puang miyong dito tumampan. Apa ladi patumbay lako ladi duang tiapay daw katang ladi tulak tang di mana ngailangan umbong sorang tiaran ng siopa di randangna. Anna indo ambek tanah pasar tirum bulan di batang. Kikola minangi modik kak lamek kali purut me yang malimona dolor ada tantak daran tau budak. Kukoda tatu mangi duka indo da tasi dan niambek kemi tambah itu puang meong li itu tumampatan na goya kadang na Yesu pepasan na ya pela amak aku mura lamarudu lalang kamasangan. Atantong si tiru buang ta si dindo ta tumampata ana ombok tang punilang ni kembong tang suku bata. Kondor kadika te may anak biung to maraputan lang buda te mitang nalambik na laku batang di kaleta makamban te mitang nakarating na laku tandon to batang tabilan na inang bati to maling turunan kalian. Tang nalambik na anak biung tang nakarating na te mito maraputan lang kikuat kita bang umpasinan nila lupa inang malungan tamasaranasan umpasipati pati borong na lalu karangap pasiriwan tang kamay. Bilang na kita dito orang puntongkonnya lolekok na tidak orang umaga di solaka yang tumikombo tarapang pangluluan lagi manarang pantaranak lagi ranggay na to maluang ang bating tato masindong pa inawan ka to manarang ko may makapasiti at talang ko panday ko may makapasiti terus kikuat ang alasipay din kumiyangin din bunto din ito maaraputan lang tang alasipay kumidaring din mentanete din may anak din anatontong sa lirapak din may raramakamban kindik tang kesalisian din may bugutang siya din. Ya betul itu dan mali rokok sulit karena ada rokok yang bulawanta salia rinting kematian ikwa kurre semua banda titik kalentekna tibain pasoyananna indianak tosenga dadinna tolain kamparama susi anak pare-pare nangak bati pasas kuyu rampo si kambi teme kaling buang bobana to ma'araputan
te tondok sariwan dikaraeng ditimban nata mati di seoan natang mere di pertama kuring kalang di dalam buso bulawan anna di palangan dapo disumpun mak lana-lana apin napong mula tau susi pangadu dena bumbungan lupa-lupan anna lampulan tangata anna limbong lantas yang larang di panolong kama kale anna masak kearak nama darindi penawanta masak kegi lambongi maero madarindi dan kunna Allah sitor Nadur robe kata dekan rokko sileng karanata Lami siman kan rokko rian bulawanta mau dengan nalako kita temi terampun tete balik narana makampan umpulang badan buku tang siaderan pakat rente metimpa umporongan dadian mati umpulang badan alu kenabasi itu Iko marsan syaki ungkala pak parai teme burana padang lupa napa panauna kapatanan PTP kalinga duan tata palidan PTP pidik patu malintang kinan dan kayang PTP sakuran madatun taki popes salirara PTP bakat yang gulawan tala kodong pagar masih sambut tamat duun talagi pamabusa salin pangata bakarangan pasiruan tak temedan nabutun tapatu borong tak pula kasih lolobantan katakonan kamarin na bapak na anto katakonan kamarin na bapak na anto di Makassar turampon po dito na makampan sa labuko tang siaderan belandai ng bati itu siosok tunak konti siduran tadi rampo maktang kian suruh